Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merumpak long dengan lun Dik Ratna. Katib hana di ubak media karena kurang sehat. Lun pantun walaupun tanpa gitar khusus Guru Raya. Jigrop mepusing engket jenara, jigrop meputa engket bubaji, lahengen batin meahlun pinta, bauro raya hati bersuci, lahengen batin meahlun pinta, bauro raya hati bersuci. Pesan kirim ratlaya kaca sebagai tanda silaturahmi. Walau han mungkin metatap mata, dua krek haba tetap ulun bi. Walau han mungkin metatap mata, dua krek haba tetap ulun bi. Kadang metunggeng salah mehaba, kadang medawa salah tanggapi. Ngan hati licin hana menoda, meahlun pinta di dalam hati. Ngan hati licin hana menoda, meahlun pinta di dalam hati. Kuih keriping di atas meja, kuih metiga atas kerusi, lahengen batin tama ahdesya, nak binasa ngan poya Rabbi. Lahengen batin tama ahdesya, nak binasa ngan poya Rabbi. Yang kenyang sahabat pantun khusus Guru Raya, salim dari Lun iaitu yang ke seluruh huru-hurung yang mempantun. Menancik salim dari Lun pula ke urung penggemar pantun. Mungkin ke depan je hinta kita lanjut dalam pantun insya-Allah. Tapi bedah seni budaya kita ni. Karena masa jino Lun tengah sibuk kan. InsyaAllah hukum akan tamulai Lun. Kasih pedilek ono merumpak dengan Lun tuan. Iaitu kemandu-mandu merakan Lun ucapkan selamat Urah Raya minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.